Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua Malulia Magelia Matalachanchipa, Aujankisca Ojilegon Palegona, Cagacha de Canamscan Cherique, revista semanal Rimarininchi Chigniscam, programa Lanchicuan Cunan Domingo. 1 de febrero, Ojilegona Palegona, domingo 1 de febrero, Uranchic Paz, 8:07 de la noche. Yarik apura ulaman chay kamlach kanriki kay programa lanchik wasi chalayki man llaqta chalayki man wawqi chalay pani chalay chanajariki ña kay piña tericolech con revista semanal Rimarininchik willakuykunata como sutininarik revista semanal kay pasaq punchawkunapi imapas pasakusqan willakuykunawan rikaw ten riko ojilaykuna palaykuna ña kaypiña kachkan programa llanchik tukuy rikchaq willakuykunata taqwichakuykuspan más bien ya willakuyman yaykusunchik riki taytanchik sutinpi rimakuykuylla chaynaqa kaynata qallasunchik willakuyninchikta. A ver, kay willakuyri kay willakuyri ao ñariki kachkan ña clase hallarinapaq hayna puncha hayninpa niskarqanchik ao manas kunan wataqa colegioman warmakuna celular apanqakuchu ya yanqataq kita imaruchkanman ya warmakuna yachankichik ña kunan celularman viciakurush kachkanku warmakuna colegiopi escuelapi prohibido. Pero ni kamuñataq Minedo, Ministerio de Educación, rico auxilaykuna pallaykuna, kay resolución ministerial 501/2025 nisqan takamariki, imata clases hallarinqa kay chunka suqtayuq marzo killapi, ña kachkanchiriki febrero, así que kay febrero llaña. Chunka suqtayuq marzo killa clase hallarinqa lliw instituciones educativas nisqanpi. Pero nichkantaq kachkanmi colegios particulares hallarita munanko marzo punchauriki marzo killa punta punchaumanta nisunchik kunanqariki marzo hallarichkan justo domingo ta kunanllinatina rikaw febreropas hallaykun kunan domingota y marzopas hallarinqa domingotataq 1 de marzo domingo punchawach. Entonces wakij colegio kunapiqa chay 2, 3, 4, 5 chaymanta hallarinmansi principalmente particular kunapi ojilaykuna pallaykuna mana estatalkunapiqa ya kachkañariki suti churasqaña pero a veces chayta manan respetankuchu el particular kunaqa paykuna más chatariki clasita dictachaykuyta munanku más chata warmakunami yachaykachiyta munanku hinaptin riko auxilaykuna panchalaykuna chaynapi nichkanriki qallarikuychik riki desde primeros días de marzo nispari chayñatariki ña programaykunku ña sapa chay examen paqrikaw primer examen, segundo examen, tercer examen, cuarto examen haykapikamas riki ña chaypa sutinchasqaña kachkan chaynaqa mawtakunapa makinpiña riki chay documentukuna y chaywan riki paykuna riki puntaman aparinqaku claseskunata
Mari mallay mama tayta chalay tayta accidente de tránsito auji chalay pani chalay accidente de tránsito kay Chinchalaupi jajatas repo con carro pichqa chunka chankari karo ukuta mayumpay karucho pero igual alincharicaw kay hanapatachamanta kay phakuchkan ari que según kay biyunchik mahina kay hanachakachkan carretera chay urangma mas ukuta ripu kung mankarja kay pimkachkasqa machurumi kagaya sutilla chay machurumi mariki harkarullasqa antes chay seriki chay carro perejkuna mana wañukusqachu solamente kirisqalla rigaw chay señaka hitariki llujarullanku altoman yaypi transportista porejkuna yanapaykullan kay carrupa waqtachampis qillqasqa kanman karqa Vitel niqrikaw entonces posiblemente chay Vitel manriki pertenecen o paykunapa chay llamkaq niqrikaw o contratistas de Vitel o mayjin yakampas pero Vitel mansa pertenece kay pasakusqariki kay distrito de San Juan de Yanac provincia Chincha nisqanpa wawqillaykunpa sector Paglapucyo pichay pasakuros llaman Paglapucyo pasakaw anchay pichay accidente que pasakurullasqa wawqichalay panichalay entonces ya chay perica antes transportista kuna purejkuna riki yanapaykullanku hinaspariki bueno hospital gam apasqaku ninrikaw chay periki incluso kay periki yachasqa kay teniente gobernador del distrito comunero Alex Cabana Chávez y chaynata Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana paykuna chaynata a través de Jocelyn Romero Auris Chakari que accidentes pasa con mancarja tuta paichata rampa chata que jueves punchado tarica jueves punchado tar huilla cuichara chayara moricao bien guajile con a panchele con chayla chocay huilla coi pas chaya muchkanta pere que choray kusunchik amale manchay entonces accidente takay piso guajile con motocarga o sea como motochacón mana carga chay porichacón chay serik wawqilllaykuna palaykuna puyti kurun mankasqa riki kay pista anillo vial Casablanca el distrito de San Antonio provincia Huarochirihuac Lima provincia Alto Urjupia Lima Alto Urjulaupiña chay Alto Urjumik chay Huarochiri wawqillaykuna palaykuna chay pichaqay chay tawa wañu kullasqaku kay moto carguero chay riqkuna wawqillaykuna pani challaykuna achka risqaku chay motochapi mallay mama nirikaw tawas wañu con kimsas kachkan kirisqa hanchis risqaku chay motopi mana rik autotachu contrataykurqaku sino motochapi seguramente llamkaymaq rirqaku illarqaku imatay chay rurarqaku pero accidentaro con inaptin chay wañukuypas karullasqariki wawqichalay panichalay kaypi nisusqa llaki rikaw llaki ayllukunapaq lluqsikuraq riki wasinmantapas huk ratullan y ayañariki kutiykullanku riki kayna hukmanta riki wañukuy rikaw huk hunkaychallata riki hukmanta hunkaychallata wañukuy riki wawqillaykuna palaykuna haypaykullan mankasqa mas rimaririki wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari chayñatariki chaynallataq camión mallay mama kay vía Los Libertadores nisqanpi chaqaya camión wawqichallaykuna panichallaykuna puytikurullasqa chaynatariki awilla mullawachkanchik wawqichalay panichalay kay kunan riki chay accidente pasakuna niki sandía apaq camión puytirukusqa wawqillaykuna palaykuna sandía apaq camión sandía tukuy pampapi
A ver, que hay video, video traigo son chica, y vía los Libertadores, por pelegona, Jackson pasacoron, y nañan ya, pepuiti coros, seguramente, que hay también tumpason chivia los Libertadores, maricao. Kanyang riki kachkang riki apah we jaina puncho chagaya ladrillo apah puiti korong konang nyata sandia apah puiti korong hina carretera ya pemana riki huklao picho auklego mana jagata choripukong porque jajaripukong te eso es falla poño isang mikichaya chofer huchayo chocarope chofer huchayo kudis hampem nis pariki kai pegariki Hina carretera ya pisapan peri que jaina punjab chakay trailer por culpa de los baches, de los huecos, pues va a con palegona, che tocola ni los harni rena que vía los Libertadores anchay piari que cae sachaco y pasacón. Y China pega kai camión para que huecate corosja, jaina punjo ni sgai pina, huecate cororja chay na ladrillo apa con añata Sandía apaji mañana caibía los Libertadores en Chihuahua que la icona pan y chaya icona abajo chay kusun chihuahua chay kusun chi la carretera per Sandía se te conviene que no vayan a Sandía yo chesta pasando estos caminos toco y pampa pisandía, camionero con la transportista con una museo toco y pampa pisandía. Hay camión que chuta ya chcan con mamá, nadie pasa nada, deja chcan, ya ni que te dice chcan, ¿no? Ni han patado, deja de con gato, ya pasa con gato, ¿no? Toco y pampa, cascaramos, sandía con salucha con allá. Sandía chayata, Roro chay kama sonao, chay con chikpa con sandía, ya oso como jaba con la vera, vamos a suarme, jaba, esto con papa. Temis kan jadi kau, imainan bengkai puiti korong, mainan punjab, kunang punjab, trailer kuna. Tokonya nyakas kam, karena tokonya nyari kena picai, pero que puiti korong ay guak, pasti kena carretera ya pen puiti korong, kamanan kagata choripos, kamanan oku wakta choripos, kamanan carretera ya pero que panjala ikona rikao. Anu pas kachkang mi gai pi chutas hanko creo que na chay video ya chuklo ángulo chamanda chosmia. Chay tanya Hawaii kuya son chive, parece que es otro videito, malaya mami machay pasar. Uklao tachus jawara chivanchik. A ver, caeja, a ver. Se prende chaycos un chiquilla. Ese es ladrillero, ladrillero. Sandillero, mao, con el que la unima estamos a casar. Ahí está, es sandía mi padre. Mas pista ya que fui por mucho más que Chay, nani con panchele con pasa coron caibía los Libertadores ni scampe, manachele yo manachele Jackson con una gamal jay, mama. Ex alcalde pa guau kichangsi. Yung calao pica guanyuco yang ricao del centro poblado de Maranquiari. Maranquiari aquí yung camicao. Taita Alcides Collantes Rubio. Parece que punta alcalde pa wow hinkang mangas karikao. Chayne ta compañía en pas Elba Contreras Escobar. Accidente de tránsito pa iguna su año kulango motomska ora pushulach kan kunetape motope illarja koreko auxiliago na peleagon iskaichango nas parece moto chalang huecate cororja y escanin kai coneta man seguramente kai pista man uma chalangota taka emarollar jaco chaire que nichkan kai carretera marginal sector Chiveros Maranquiari Santa Ana es como yunca o perico auxiliago na pelegona
incluso nichkanku rika antes chayman riki serenazgo pawamulasqa yanapasqa riki incluso chay tránsito nisqantapas guiaykuypi rika ama más chay accidentekuna pasakunanpaq seguramente y chay siempre apoyo siempre awqillaykunpalaykuna chay riki kay kirisqakunata riki apanku kay comisaría Perene chaymanta riki mana kanchu ayawasi wakpiqa mana kanchu ayawasi chayqa riki kay waman cerca ayawasima apamunmanku chaymanta huqarikunankupaq comisaría llamansi aparunku comisaría de Perene chaymanta riki ayllukuna huqarikullanqaku seguramente huqarikurunkuña rika temprano llargatinqa pampanakunankupaq riki wawqillaykuna panichalyaykuna chayna masaschakuykuna riki llaqtanchikuna pasakuchkan y kay parachakunawan parachakunawanpas igual riki lluqllakuna riki kurikacharurqa hayna punchaw tutalawaman riki mastaqa y viernes sábado kunan domingo tumpachata antes usikachaykamunchkan hayna punchaw carnavalerokunatapas qhariyakacharunmi kay Huamankapi entonces ya está wawqillaykuna palaykuna chayna riki kay parakunawan pasakurqa y chayñataq nichkanta riki kay noticia internacionalman yaykuspa Estados Unidos kachkankunan alertapi más de la mitad de los distritos de Estados Unidos alertapi kachkan imaynanpi chay alertapi kachkan wakmansi chay inicio chiri yaykuykullanqa tormenta ártica ninku chay wawqillaykuna palaykuna kunanñataq kay Estados jodidos lawman muyuramun chayqa taytanchik castigun nispa nichkanku hayninpañataq kay Rusia lawta riki churaron tormenta ártica tachata raktayta lastarusqa riki wawqillaykuna palaykuna mana riki kay lastallachu suave lastachallachu sino wayrantinsi ari kay Huamanka lawkunamanpas kay ñuqanchik lawkunamanpas aynimpakuna paramuchkarqa achuqamuchkarqa riki wayrantinkunaqmi chayna chay lastapas wawqillaykuna pallaykuna wayrantinkunaraqsi chaysi riki más de la mitad de Estados Unidos más norte lawman kaqkuna también mapachata kaypi churaykusunchik a ver si tenemos un mapita de estamos jodidos más de la mitad de Estados jodidos kachkanriki wawqillaykuna pallaykuna chay alerta roja nisqanpi kay semanata chayaron hinaspaqa maqtachata riki a ver kay churaykusunchik maqtachata riki sachakuyman kaymi chay estamos jodidos menos chaykachasunchik tumpachata ahí está kay cuadrauchakunam chay estados nisqankuna riki en realidad riki kaypi ñuqanchik sutinchanchik regiones o departamentos rika wawpiñataqmi que estados kay Perupi riki yanqa sutillanmi regiones rika chay descentralización nisqanpas en realidad mana sumaqtachu funcionachkan justo kay Estados Unidos taynami ruayta munarqaku independiente wak Estados Unidos cada estadopi kan gobernador y chay gobernador dueño kay llaqtawan ya y paykunapa kan policiampas especial policía solamente estado ukullapaq imaynan kay serenazgo hinaya pero a nivel regional ya manaya riki a nivel estado manaya riki uk llaqtachallapichu entonces kay la mitad kay shurasunchik kay kama rika kay New York, California, New York, Oklahoma, llaqtachakunata kachkamus kay rika kay llaqtakuna kay markasqanchik porque hanañataqmi que kayñataqmi Canadá wawqillaykuna ese es Canadá Groenlandiañataqmi kay nasopinña rika este es Canadá chaymansi chayanqa nichkanku riki bueno para los amigos kay seguramente hawanlla kachkanku porque paykuna nichkan ñascha alerta comunicasqaña lliw celular ninkuman Estados Unidos peqa ya lliw comunicasqaña hinaptinqa
Listo challaña suyachkanku ña preparasqa challaña suyachkanku awqillaykuna pani challaykuna chaynata nichkanku rikaw chaynallataq kay Chinaman risunchik kay noticias internacionales nisqanta qawarispanchik kay anque bueno yachananchikpaq hinata ya rimaykusunchik rikaw kaypi kay willakuy mayna niwachkanchik riki wak Chinapis riki minusyachkanñarun incluso kay Perupipas niwachkanchik ña kay Perupipas manañas ancha warmakuna kanñachu minusllañas ari taytawanchikkunapa karqa riki achka warmakuna pichqamanta hanaymanmi karqa tawa pichqamanta hanayman hasta chunka pichqayuq hina warmakuna kakuq riki wawqillaykuna panchallaykuna pero kunanqa asllaña huk iskay hinallañam wawqillaykuna panchallaykuna manañam achkasuñachu chay sinchkan kay Perupipas minusyachkanñam runa nispa riki wawqillaykuna panchallaykuna bueno kay Chinaman risunchik chayman waki llaqtakunamantapas kay natalidad nisqankunamanta rikaw kay Chinapi chayna minusyachkan a pesar que puntakunatan warmakaspa willarirqani que China mas runasapa hasta prohibirqakuña llumpaytaña mirarunchik amaña churiyaychikñachu nispa mana runa kasukuqchu hinalla churiyaqku rikaw tawa pichqata achkata rikaw tinmi leyta hurquramurqaku Chinapaq kayna niqta llapa chinukuna chullachallañam wawaykichik churikichik kanan chullachalla nispa ley iskay kanqa multata paganki nispa pagachiq multata wawqillaykuna pallaykuna chayshi riki wakiqa riki qharichaya kachun churichayqa qharichaqa riki llamkanqa qharichaqa riki mana warminachu warmicha kaspaqa warmichataqa riki qusan apakunqa hinatinqa mana aylluyuq sapallaña kidarusaq nispan riki warmicha churiyaqkunaqa pakanchalla warmichata wañurachiqku hinatin riki hasta qharicha nasitakunankama rika wakiqcha chaynaqkus wakiqninqa manas uma churimiki wawaymiki nispa hinata warmichakuna tuyuq chaysi kunan warmichakuna sipaskuna kunan kachkan entre 20 a 30 años sipaskuna waki Chinapi chaysi mana qhari haypanñachu mejor dicho kayna tikrampi qharikuna mana haypanchu pero kayna sentidopi chay warmikunas riki chay wakpiqa cobranku imaninkum chayta o sea rantinkuña prácticamente warmita qharitapas warmitapas rantinku rikaw y chaymansi mana haypankuchu justo chaynanpacham chay rimayaq kachka y chaymansi waki qharikunaqa mana riki kayna qullqisapachu apuchu hinaspansi mana haypankuchu wawqillaykuna pallaykuna mientras warmikunañataqsi aslla chaysi riki aslla kasqankurayku tayta mamapas ingrido rikurikun wawayqa tanto millonmi cuestan nispaña wakiq warmichakunañataqsi riki kantaq riki may llaqtapipas chay interesado ninchik riki interesado kan warmichakuna sipaschakuna hinaspansi riki ñuqaqa allin qhariwanmi qullqisapa qhariwanmi kasarakuyta munani nispansi preciota mañakuykun chaysi riki pi qhari rimapayan kasunchikya nispa niptinqa ya allinmi pero kaynatan pagawanayki taytayman paganayki tanto millonta wasiki kanan trabajuyki kanan carruyki kanan nispa wawqillaykuna pallaykuna chay pasakuchkan Chinapi rikaw kachkan riki informes chaqay hasta TikTok, YouTube chaykunapipas chaykuna hawakuchkanmi kunanqa rikaw anki mana kay willakusqayta hinachu sino riki chay rantinakuymantaya entonces chaysi kunanñataq ima pasakuchkan como chay ley karqa hinaptinsi runañataq minusyarun
Chinapi mirik achka runa kaptin baratulla imapas y kunanqa riki minuciaronqa runa hinaptiñataq piñataq trabajanqa nichkankuñataq. Hinaptin siriki kay pasaq watakunallapi chay liyta chullallañam churiki kanqa wawayki kanqa nisqan liyta wañurachin kay gobierno chino yaykulpan chayta ruwaron rikaw. Llumpayta mirarurqaku akpin wakchaytaq kakurqa puntataqa manaraq China potencia mundial kachkaspaqa llumpay wakchataqlla karqaku manas mikunankupaqpas tarisqakuchu chay sirika Chinamanta rimanku naspaqarik hasta urukunata purun jurakunata mikullanmanku kasqa rikaw. Chaynapi riki Chinamanta rimaspaqa ukuchatapas ratatapas mikukunku chay maqta urukunatapas llapa chay pampan puriq uruchakuna kan tukuy riksaq uruchakuna yakupipas maypis chayta lliw mikunku chay masukunatapas lliw pillpintuchakunatapas lliw sapuchakuna imachakunatas manam iskapachinchu nish rimay karqa rikaw. Ari chay karqa chay fichakunapi. Pero desde que China kunan riki ya potencia mundial rikurikuron, tercer potencia, segunda potencia mundial maña richkan nichkanku ña Rusiataqa ganakachachkanña nichkanku. Natin si kunanqa riki chaykunata qullqinku kanña natin qunqachkankuña chay urukuna mikuytapas chaysi kay wawakunaqa manaña riqsinñachu chay urukuna mikuytapas kanraqsa chay mercado especialkuna chaypi kachkan rantipaq pero ya chayqa riki imaniswantaq kay ñuqanchipqa yunka mikuy rikaw yunka mikuy es raro ñuqa yunkata rispaynaqa kaypiqa yunka mikuyta riki waychik maytaq chay karachama lawa o imaninchimi chay pescadomanta rikaw aguadito o chilcanito maytaq chay nispakuna kaypiqa igual arroz widios imam kay ayakuchu mikuyllata carreterapi rantikun ya chay may muntikuchi chicharrón nispakuna puntalla chayllaraq yunkata rispayqa maskaq kani kaqchu chaymi manam chaytaq kampakunalla mikun nispa aya ñuqaqa yunkapiq chayllata runaqa mikun nispa ñuqa chay pinsaq kani puntata rikaw manam chaytaq kampakunalla mikun nispa kampakunaqa hinallay mikuchkanku rikaw y chaynuqa Chinapipas wawqillaykuna pallaykuna chay puntata chay urukunata mikuqku rikaw y chaymanta riki kunanqa chayta hinalla mikuchkanku pero manaña riki lliw runañachu como qullqinku kanña potencia mundial chay mikuykunaqa riki especial mikuykunallaña riki kachkanraq ari youtuber chaykuna siempre videokunata churamuchkanmi kaqay mikuykuna kan pero mercado especialkunallapiña manaña riki puntata hinañachu puntatas isusiqa riki mana ima urutapas iskapachiqkuchu riki wawqillaykuna pallaykuna ya kunan chay warmimanta o qarimanta rimaspa hasta chay llapanta Chinamanta rimachkanchu wawqillaykuna leo como runa riki minuciachkanña chayta gobierno cuenta tukun hinaspa riki chay leytapas wañurachinña chullallaña churiyuq wawayuqmi kanayki niq chay leytas wañurachinña hinaspas kunanqa iskay kimsa wawayuqpas kaychikña nin y mana riki chullankuchu acostumbrarunku chay chullayta riki wakiqa manaña riki maña chay wawakuyqa y wakiqa mana ni tarinkuchu parejata porque kunan justamente chay chullalla churiyuq wawayuqmi kanayki nisqan leywan wiñaqkuna wachakuqkunapa chay churinkuna chullakunapa chay wawankuna o churinkuna chaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna kunan kachkan musu sipaskuna jovenkuna chaqnichkancha entre los 18, 20, 30 chayna watayuqkuna kachkanku justo qharikunanku warmikunanku y warmikunapas wachakunanku punchawpi riki timpullanpi riki kachkanku pero mana parejata tariskankuchu chay warmikuna kan preciota mañakuykunku qharikuna kan warmita tarinkuchu wakiq huklaw vecino llaqtakunatañas wakiq qullqichayuqqa richkanku chaymantañas parejata apachkanku como Indonesia, India chayna vecino llaqtakuna Taiwancho mejor dicho Taiwan chay vecino llaqtakuna kachkan riki norte lawkunapi sur lawkunapi chaykunataña richkanku wawqillaykuna pallaykuna warmi consigue qharikuna chayta richkanku rikaw mientras warmikunañataq rikaw
Aclayakuykun coñoqa arin qarillata munani qullqisapa qarillata nispinas chayna piñata rikaw qarikuna cuentata hukuron hinatiñataq mana chay warmikunata munankuchu chay interesa warmikunata chaytas gobierno yacharon hinaspapas ninkaramun riki porque ima pasakuq chayna riki qullqiyuqwan kasarakuq hinaspa riki rakikuruq hinaspa yata qullqinta quitaruq rikaw chayta riki yacharon gobierno kunan interesakuna chay hukta qarita kasaran riki mana warmi kasqanrayku hinaspas leo qullqinta quitaparon Yatin leyta qurquramun prohibidoñam chaypas nispa sichum kasarakuranki riki wakcha chayna wakchallam ripukunayki kachunña chay ley kay Perupina rikaw kan ley rikaw ley prenupcial ninku rikaw mana kasarakuchkaspa riki papelchata qillakuykunayki ñuqapam kachkan wasi carro tienda y kayni wakni qullqi bankupi tanto nispa riki qharipish warmipas y kasarakuykunki rakikuychu tiempo chayra unatinqa nas riki juez riki mañaykun may rakikunaykipaq chay prenupcial qillqasqayki chay prenupcial qhawaykachin riki hinatin ya kaykuna hina qhariwan ripukunan kaykuna warmiwan nispa riki mana chay kaptinñataq ya mana chay kanchu igualman rakinaykun rikaw naspan riki divorciachin riki chaytas waki warmikuna yachakurus hukwan kasarakus qullqinta quitaq riki chayta yacharpan gobierno leyta ruwaramun prenupcialñam kunanqa kanan warmi wakchalla kasarakurqa wakchallam ripukuspaqa ripukunan divorciakuspaqa nispa mana chayllachu kunanñataqsi riki y chaywanpas mana miranchu runa riki mana miranchu porque chaqa nichkani warmikuna chayna interesaukuna rikurikuron mana riki churiankuchu yanqa kasarakuyllapi o qullqi quitakuyllapish wakiq viva warmikuna rikurikuron rikaw y igual mana wawayuqkuna wakiq wawayuqkuna kan pero qharikunañataq mana warmita tarinchu chayna interesado warmikuna kan pero chaypas aslla warmikuna riki chay aslla kasqankurayku ingrata rikurikuron rikaw y churiachik niptinpas imatay niptinpas hasta iskay kanqa wawayki bonuta qusayki kimsa kanqa wawayki bonuta qusayki niptinpas wakiqa bueno parejayuqkunaqa churiachachkankusa qharikuna kaspa warmikuna kaspas wachakuchkankusa y kunanñataq niykamun riki a veces sipaskuna tupanakurun carnavalpi fiestapi imapipas chay condón nisqanta utilizachkanku natin chaypa presiontapis wicharirachin gobierno wawqillaykuna pallaykuna kunanqa condonsi wakpi cuistakullan kay Perupiqa riki nata planificación familiar nispa riki pustata rinku chayta regalaykamusun achkata riki wawqillaykuna pallaykuna mensuak chinapiñataqsi soberachinku hinatiriq yaruna mañataq wakan condonkunapis cuistanña hina chayaña nitiqa ya churiyaytaña qallaykunqa bueno son anécdotas wawqillaykuna pallaykuna llaqtakunapi chaynan pasakuchkan rikaw y chay natalidad mortalidad nisqanman punchaw rimana kan ari puntata rimaraniñam huklaw llaqtakunamantapas kay Perupipas nichkankuña minuchachkanñam runa nispataqma porque kunan riki warmakuna manañam ancha wawayuqñachu rikaw ni churiyuqñachu kaspapas hukchallaña iskay chinallañam riki nisqaypina puntataq tayta mamanchikunapa riki tayta mamanchikunapa achka kakurqa riki pichqaman hanayman riki hasta chunka rikaw más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari ari kay noticia internacional nisqanman nisunchik riki kay Donald Trumpmanta rikaw Donald Trump riki justamente harkakurqa justamente kay ama kay willakuykuna purinanpaq chay Venezuelatapas atakarqa chaykunawan Consuelapi icha riki tapaswanchik nispa pero igual pasarunña hinatinsi kay semanapaq waranqantin videos fotos lluqsi kay karamun kay Donald Trump musukaspan chay huchapakusqan chay imaman nisqanchik ari puntakunata rimarqanchikñam caso Epstein chay Epstein runas chay Epstein sutiyuq runas riki kichaykusqa
warmikunapa kananta rikaw. Hinaptin si chay warmikunapa kananman rika chay fiesta hinalla organiza rika fiesta hina reunión kunata organiza pero chayman serik apurunalla millonario kunalla mana wakcharunaqa riqchu. Y chayman risqa chaqay riki huk iskay runakunamanta rimaspa ex gobernador Bill Richardson piachayga compas príncipe Andrés incluso kunan manachon chay Irán manta nichkaykichik pundata Irán pikarqa riki rey chay rey riki kay republicano kuna yaykuron qariaron enatin Estados Unidos man ripukurqa paypa chay churinpas chay kutiykuq kay Irán man como rey kutiykuq munaqchusmi paypas kachkan chay listapi ninku wawqillaykuna pallaykuna. Ahí está, ex asesor de George Michel, China, chaypita kachkan listapita Donald Trump. Y pay niga kuchkarqa mana warmichan Melania Trump, paytapas chay Epstein se presentasqa sipas chayata, pay Melania Trump rike sipas chayas 14 años chayuqllachusmi yaykusqa chay rikaw, más o menos 16 o 17 años chayuqlla rike kay Donald Trump ta riqsinman kasqa sipas chaya. Y como sipas cha sumak sipas cha karqa ñapas natiriki chaymantaqa rikaw jurjuramurqa porque Donald Trump hukmi warminqa karqa y chay huk warmin pimkachkan riki kimsa churinkuna kay Donald Trump. Mientras que último warmin piñataq Melania Trump pay piñataq kachkan solamente huk qarilla chay Barron Trump nisqan jovenchaña kach musuchaña iskay chunka watayuqña chay Barron Trump. Entonces, kay viuta hawachkanchik hace 20, hace 25, hace 30 años kaypi Donald Trump kaypi huk sipaschata muchachka kay sipascha riki chunka suqta watayuqlla. Kay huknin sipas waqtam kaqmi ya 19 años ya algo así. Y kay nañata riki kay runañataqmi que justo Donald Trump. Warmachallaraq manaraq ruyaqninpas ruyaqraqchu pero kunan kayta hawasunchik kay fotota. Kay fotopiqa kay Donald Trump riki machuña o chukchampas ruyaqyarunña rikaw. Entonces chay filtrado chayta riki chay videokuna lluqsimunanta chaytan sutin filtrado de fotos y informaciones chayta riki wawqillaykuna pallaykuna leo chay juizkuna publicaramun rikaw tanto jarka kuchka tukuyta ruwaspa hasta kunan chay actual warmichan Melania Trump paytapas hachacharqaku rikaw paypas chaypi kaq mana allin warmi riki Donald Trump riki Donald Trump man asukuykuspan rikunanqa warmiyaron nispa tukuynin yanqakunata qankunan ninkichik ñuqaqa chaynachu kani ñuqaqa riqsirqani quizás paykunapa riqsinakusqan kani pero payta riqsirqani kuyakuspaymi paywan karqani nispa pero no sé imagina chay kuyakuspachu chay hukllawakurqaku imagina chayqa riki son asuntos personales pero kay caso Epstein o sea pay riki riqsichinman kasqa incluso chay Melania Trump cartampas lluqsiramun cartata riki mandanakusqaku kay Epstein pa warminwan y kikin Epsteinwanpas. Atin chaypi nichkan riki kuyasqa pani hamri kayta ruarusqan que nispa bueno como cosas cotidianas rikaw y yarusqan que foto chata riki churaramos chay fotopi sumaq sipascha kachkasqan que nispa comentaykusqa rikaw a través de carta antakamalla rikaw. Entonces pakarqa riki manam riqsiranichu paytaqa manam nispa hinaptinqa chay cartaqa kachkantaq hinaptinqa ya kuna manan pakayta atinñachu. Imataq pasarukun a la vez kaypi rikuchkanchik kaypi justamente makichawan riki flechachawan qhawachishkani paymi denunciaron Trumpa ñuqaq chay ficha Epsteinpa makinpi karqani sipaschalla warmachalla 16 añitos 15 añitos 16 añitos chay ficham Donald Trumpa riqsirqani paymi violawarqa nispa willakuron wawqillaykuna pallayna juezman paytaqa amam rimankichu nispas amenazasqaku
hasta wañuchinanpas más casjaco, pero igual ya declaracoron, ya rico aujiliaicona pelegmana, juicio cangracho, que solamente declaración, ya rico, porque Donald Trump cachcan presidente, inmunidad ni rico. Mas presidente manta luxen que nate ñari que juicio canga y chaypi ñari que acusanga ko chay ñari ka, pero es un escándalo mundial que hay Donald Trump tapar punta con la luxemu tingri que ama moron que chonis hasta chay investigar ning juiz konat abogado konat pas jor gari que jamga manam juez chukan que nis pare que manam kai Perú pe una Fujimorismo hasta fiscal konat juez konat pas jariachkan jor gochkan au kai Delia Espinosa tena chay na pasa corja pero igual ni mai nai kai ni gachkatem chajaya Lyok seramon fotokuna kai hokis kai foto chayat khawachkanchi kai pips Donald Trump kai sepas ta warmita mana sepas nach kai warmita ga chapayago chikaniga chay lista piskachkan sohta pachak runakuna mana Estados Unidos runayacho hasta español runakuna francés Inglaterra chay runakuna piskachkan chay príncipe iraní paipas chay pisakachkan chay listapi. Entonces kay wari que nichkanko kay Donald Trump manalin runam chay najari que juicioso chignispas chay perik juizkunaps aguanakuchkan pero kay jari que chay fotokunalla tarik publicaramun ko awjillaykuna pallaykun fotokunalla tarik videokunaps kachkanza chaykuna tarik publicaramun korik awjillaykuna pallaykuna chay siriki kay republicano o sea partido republicano chayman pertenecen que kay Donald Trump chay pikajkunapas achkasa kachkanku ahorita más de 600 figuras republicanas más poderosas están involucrados chay wakij pataja uyachantas taparjarin korik ama kayna liuruna jawananchipa tanto redes sociales kay Taita trompa fotonga porerikuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay iskay fotochale churaykaramuni kay denunciaq nin warmita kaypi kay huk warmipas denunciachkanta kaypis pay chay iskay denunciaq ninkuna kaykunataqmi hina chay caso Epstein fotokuna riki chay warmallaraq kaspa jovenchallaraq kaspa sipaschakunata ariki chay especial riki chay kasqa riki chay sipachakuna rante riki wawqillaykuna pallaykuna chay Epstein si kay actual Melania Trump tapas riki kay actual Donald Trump warminta rantikus riki Donald Trump man nichkanku riki rimaykunaqa chay mana chayllachu Melania Trump riki justamente chaykunata tapananpaq peliculatapas rurarusqa riki más de 70 millonistas kay kikin Donald Trump riki como qullqisapa apu riki qullqinta churaykusqa riki warmichan chay video churananpaq rurananpaq hinaptin chay videotapas rurarun riki hinaptinsi qayninpari publicaykaramun kaqay video qhispishqaña hawasunchik nispa chay hawaq semana pipas riyta munanchu wawqillaykuna panichalyaykuna mana riyta munanchu chaysi a nivel mundial chay peliculata riki hawachichkanku hinaptin riki nichkanku riki mana pipas riyta munanchu México pipas yaqa pichqa pachak runallas riron porque kay video peliculakunaman qarinku riki achkami wawqillaykuna chayta taquilla ninkuraq riki chayna riki wawqillaykuna panichallaykuna pasakuchkan caso Donald Trump y caso Epstein chaymanta lluqsispanchu wawqillaykuna panichallaykuna qaynapuncha Iranmanta parlaranchik ari wakpis chaqwakakuchkan chiqaptapuni yaqa llapan llaqtapis kay Iranpi riki principal llaqtakunapi bombakuna tuqyakuchkan chay ukupi chay terroristakuna riki kay Israelpa chaynataq Estados Unidospa chaynallataq kay ripukuq reypa qhatiqninkuna riki organizakurunku como terroristakuna hina purikuchkanku grupo armado hinaspa riki chaypi bombakunata kacharichkanku riki manaq directamente Estados Unidosqa mandachkanraqchu bombakunata riki kaqay nikurun mana chayllachu sino parlamento iraní si nikurun riki terroristakunam llapallan ejército europeo mayqinnikichikpas hamuruychik qamkunaq kankichik terrokum nispa nikurun wawqillaykuna pallaykuna
Mana chayllacho chay Donald Trump seriki ña ni corongña ya señores soldados ya cualquier momento Irán atacayta munaspaja atacaykuchik ya nispa rikao chaynan pasakurqa Venezuela wanpas rikao enatin yaqa semananman hinarika semana o iskay semananmanchusmi chay ataki karor jariki wawqillaykuna pallaykuna claro yaqa killa miniki durar jariki chay guerra directo riki wawqillaykuna pallaykuna disimulable y kunan riki kay Irán wañataq riki ya kunan ni corongña ya tienen pase libre ya Pentágono chay Donald Trump riki tiyan rikao chay palacio gobierno pasutin Pentágono chaymanta ni corong riki ya ejército qamkunap kachkan makikichik piñam Irán hunqayta misil to imawapis kacharemos unkichik dronwanpas ya contestakuychik atakaychik hinalla nispa rikao pero manaraq autorizasqarachu kachkan directo ataque wawqillaykuna chayqa faltachkanraqsi chayñataq riki chaynallataq chay booking ñay machullay machu bukita mandaron niskarqanchik chay Abraham Lincoln nisqan chay porta aviones chayta riki kunan punchawpaq pakaron chay riki chay mar de Oman nisqanpi qhalillaña riki sayakuchkarqa Donald Trump alabakusparaq chaqa bukinchik wakpiñam kachkan nispa pero kunan punchawpaq pakarunkos ari kachkan riki chay playa patampi tuquchakuna chayman si pakarunku pero nisqankutaq pakaytaq pakarunkuchiki como machullay machusu mana pakayta completo chataq atichkankuchu chupachansi hawakuchkan y kay namanta rikao kay Oman lawmanta niskanku rikao chay Oman huk llaqta kachkan chaypi kachkan rebeldes rikao anti israelis paykuna riki qunqayta ataque imanqakupish chupanlawninta riki kay runakunawan kay dronkunawan chay pasakuchkanman riki nispa niskanku wawqillaykuna palaykuna chaynaqa kay Estados Unidos pakaron kay hatun machullay machu porta avión riki playaman kayna chay muju kachkan urqu chayman si wawqillaykuna panchallaykunaspa niskanku qaqay rikao mancharikuron nis imaynanpi manachu qayninpi niskanchik ajayna punchaw nirqanchik niki kay Iránmanta riki mandaykunman kasqa chay drones no tripulados de reconocimiento nisqanta chay riki llewan maypi chay armadakuna sayachkan chayta foto tomaparon anchay riki pakaron porque Iránpa riki chayman hina armankunata tijupachaykunanpaq riki wawqillaykunapa porque chay armakunata tijupana riki maypi chaypi kasqantapas rikao tumpa uraychamansi kunanqa suchuchaykachik nispa nichkanku chaynata rikao Chinapas mandaykurunña wawqillaykuna pallaykuna bukinkunata buques de guerra chayna nichkan destructores furtivos de China chayarunña riki kay estrecho de Hormuz nisqanman igual Rusiapas mandachkansi bukinkunata buques de guerra nisqanta inatenqa riki kay Venezuela ta riki mana aterqakuchu defendiyta rikao porque caros kaylawraq rikao kaylaw qhipasunraq riki sumaqta qhawapinchikqa rikao mientras waq Iránñataqmiki Rusiamantaq cercalla riki wawqillaykuna aunque Rusiaqa hananlawpi kachkan pero igual riki paykunapaq cerca hinalla riki claro kay lamar huchanta riki urayman purimunku hinaspaq pasaramuspaq ya chay muyuykunku rika claro más cercalla Estados Unidos mantaq Chinapañata riki waklawlla riki hinaspa ña riki chay cercamaña richkan mana chayllachu sino Chinas mandaykuruntaq Iránman chunka suqtayuq aviones militares qayninpa punchawkuna justamente qayna punchaw mana chayta rimasqanchichu qayninpa punchawkunas manaraq riki kay machullay machu portaaviones chayachkaptin Chinamanta risqa achka aviones comerciales nisqan chay machullay machu carga apaq avionkuna chaysi riki armakunata misilkunata imakunata aparqapas Iránman nispa nichkanku achkasus risqa nichkanku docenanpis rikusqa avión kuterispa ima qhipikuykusqaya chay rirqapas nispa nichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna kunanñataqmi kay chunka suqtayuq avionkunaqa avión militares o sea avión de guerra ñay kayqa riki manan chay avión cargaqa riki cargallata apan manamayki apanchu riki armataqa claro armata apan como cargallata riki mana riki
Kay avión de guerra ñataqmiki armas jarikao armas chayqa armata riki kachaykamun mariki balakunata kuytikunata pawastiñan rikao chayna pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna chay riki nichka riki kaqay General Brad Cooper paypas kay Tel Aviv nisqanmas chayarun riki qaninpa 24 enero taraq chaypiri huñunakurqa kay Estado Mayor Israelí Eyal Samir nisqanwan chayñataq comandante Fuerza Aérea nisqanwan yanaspa chaypis parlasqa kuriki kay imaynatataq kay Iranpa contrampi piliaswanchik nispa riki kay Israel perikao kay General Brad Cooper Tel kay general estadounidense chayñata nisqan riki kay avionkuna imamantaq rirqa nin rikao avionkuna imamantaq rirqa anchay avionkunaqa manam aparqa arroz videostachu manam mercaderiatachu manam encomendatachu aparqa sistemas aéreos HQ-9B niqtao chaynallataq sistemas de guerra electrónica intercesor de radares misiles antibuque componentes misiles balísticos y combustible sólido. Combustible sólido, rica, con antiguo y más con añega con tecnología máquina, rica, que le con combustible sólido, que batería con chica. Chay con atas apang mancasja nispa nichkan ko auge con apalekona chay avión Rehman tarikao. Chay nichkan tikao chay una ko captain garik irang gaskuna sumak armas hachi kuchkan nispa chay narimay kachkan riki wow chalekona pani chalekona chayna tarike chayna ta avanzasun villakoita kay trum riki Trumri que va a con apalekona ni anir kanchin jaina puncho pero ya pachay son kikillang denunciakor. As kay Perú pe imainan pasa con tupachichkan. Kay Perú pe pasa con ricao ni son chiquiari que hukajninta por ejemplo ka chay violencia política tiempo pe kay estado ri quizás ya coi manchorar genatere que chay comisión verdad para informe mañana denunciakos para que mañakurja reparación civil tiene que pero chay harik huko sapa jorunamiki estado tari que juicio peganaros para reparación civil tamaña cochcan pero Estados Unidos piñata semana chay nacho kay Donald Trump chay mana pagas jantas países pagan chay empresas multimillonarios solamente 700 soles o 900 soles China chay hermanas 1000 soles estás pagando zapaquilla imaginampe porque chay hatun empresario multimillonario con hermana impuesto pagaite achancocho suakon korikao tokoi wangre que naspa nada chayata pagan comienza wakcha con añata garikao puntual impuesto que van a canay que mana chonche puntual pagan que tienda que tawicharaposon que cerrado por sunat choray con y chay no Estados Unidos mai yachta pipas apokona gamana pagan cho auge con plegon entonces chay si kikillan Donald Trump tari que chay impuesto pagas canta publicaron ko eatin hamkunan perjudicaron que publicas va mana chay publicar nintacho denuncian caseno hamkunan pingay manchurawachkan kichik pay publicaro tin yacharon kichinas pa pingawachkan kichia pingawas kichik manta ñuqalla denuncias estado tanispa kikilla a pesar que kachkan presidente nas papas como persona humana como ciudadano denuncias gobierno tanispa kikillan denunciakoron en aspan seri que reparación civil ta joaichik nispa kikillan mañakoron en aspaga. O sea, kikillan denunciaron, ricao, Estado ta denunciaron, para mí que representa el Estado. Chay documento kikillan manchayan, nate kikillan autoriza con are paga chiquilla chay Donald Trump, kikillan Donald Trump, medio raro, aunque con apare con acá con imagíname chay, a ver, como si con angeri que cachcan gobierno, pa angeri kikillan que como ciudadano geri denuncian Estado ta en aspa chay documento chayan maquillan manta en aspa ari geri también que estado problema taroachkan por lo tanto hay que dar reparación civil
en kikillan hukun mangrika reparación civil taps chayna ya man tumpa mana entendida pena de kaikona pero kikillan esta auto denunciaron kikillan ta autoriza con paganan papas nispa niskan wauhila con pelego mana chayllacho sino aguaciles o sea aguacil kunaja que policía kuna ninangmi que wakpe jari que huk suticha kuna tam utilizan korikao paikuna rico wauhila palaikona kaipe taita Donald Trumpa propiedad ninkuna to se alpanto asin chaykunata haré que invadieron Mancasja, pero mana chayja invasión yo, sino incautación, chay me suten ricao, incautación, y chay problema paskachkan, mana chay ya chay ais chay ais man, mana chay ais nisjan ricao, chay allá pa migrante con atajaria muchkan Estados Unidos pe. Paikunata su augellaikuna pallaikuna jaria ramonko chay una chay protesta hasta chirepipas lastapipas protestas pas riki jaria ramonkuña chay si kusis hakachkanko enaptin si mañachkanko incluso congresista kunaps nikoron chay runatam jarianay kinaspa kanan reparación hinaspan chay leita wañuchinay que manachay kangachu presupuesto en semana chay aiskunaman pagananpaq presupuesto pas mana cancho porque wichjaron chay congreso chay joljita porque imaynampi porque denunciakuna karjari que chay aiskunaqa maqta liso yangapas yangampitapas runata rikuruspaqa ari que documentonta kitachkan detenichkan chay iskaytapas wañurachin rikao iskaytapas wañuron justamente chaymantan protesta ari que mana tukunchu Estados Unidos pinallakakurqa ari hinallaraq kachkan protesta mientras Donald Trump solucionanankama rikao enatin chay sirikina chay jefillan civilman pachakuruspan arisqa ari kinas fotokunata tomasqa enatin si cierto piñallaña chay aiskunaqa chay jefe ricao asuykuspan ya bájame pañataxi disimulado como cualquier ciudadano cámara fotográfica se fotota tomaspan videokunata grabas penata jamga grabachkan que ya jamga kanke seguramente hukan neruna ya detenido nispan aparon enatin se ukuman aparuptenqa jefenkuna riqsiron imapaqta jefinchikta aparamunkichik detenidota nispenatensi a veces cierto mi kachkasqa kay mana allin ruray nispas chaypipas chay antes hayparachikunku chay mana allin rurasqankuta wawqillaykuna palaykuna tinichkanku kunankunaqa kay semanapaq seguramente chay aiskuna riki manaña llumpaytaqa chay migrantekunata hatikachanqakuñachu sechon ganaronqaku kay parokunawan huelgakunawan hinaptinqa quizás Donald Trump corregikorongapas hinaptinqa susigaronqa nishka uychatachun kay Donald Trump hukta más peor nechta cambiaykuruspan más tapas ruranqa imaynaya rimaririku wawqillaykuna pallaykuna chayñataq Cubamanta rimaspa Donald Trump nichkan Cubamanta Cubaqa ñam wichirunqaña Venezuela llamriki petrolota jorqa chay petrollowan kawsarqa kunanqa manaña petróleo rinqañachu hinaptinqa manaña achkipas imapas funcionanqañachu hinaptinqa wichirunqa cualquier momento kaypinchqa ya no recibe petróleo venezolano por lo tanto está a punto de caer nishkanika chaynata riki pay alabakuchkanña riki kunan Cubaqa wichirunqa cualquier momento Marco Rubiota mandaykusunchik pay riki wakpi gobernador de Cuba kanqa nispa riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino kajay que iskay portaaviones de Estados Unidos riki kay Cuba chimpampis sayakuykun kunanja Cubataña riki hasta portaavión kunawas manchichkanku iskayllata pero Venezuela paja yaqa suqtam kara rikao iskay portaavión riki chay tiyaykarachin chay Cuba chimpan chaypi riki cuidachkan wawqillaykuna pallaykuna cualquier momento kay Cubata riki atakaspa atakaykurusunchik nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki nichkanta rikao aman pi llaqtapas Cubata yanapankichikchu yanapankichik hinaspaqa iman pasakunqa arancelistam ñuqaqa kachaykamusaykichik yachankichik ñam nispa riki llaqtakunatapas amenazaykun wawqillaykuna pallaykuna
orden ejecutivo para imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba. Nisbarik pública y Caramón, Cuauhilagona, Palegona. Cuba tañata me conan munapayachkan ricao, Cuba tarike duña y tomonachkan. Ankay manta rimas pa Cuauhilagona, Palegona, kay Donald Trump si, o mapachata pública y Caramón, manam chay mapachata riconerach, pero kachkan si públicas ka. Imanej. Estados Unidos mañan pertenecen Venezuela, Cuba, Canadá, China, Groenlandia, conanga macho tam miracoron Estados Unidos nispas mapata pública y con mancasca estos imaginan Perú ricao quitaros wanchi que Bolivia tawan en asbarika Perú ñan Bolivia pas mapanchik piñakachkan nijina China tariko aujilaikona pani chayaikona China tariki China llataj kay Venezuela manrispa aujilaikona palaikona no sé kay mama Delcy Rodríguez wan imay pasakuchkampas hokpem ninko kay Donald Trump con Trump revela nispa pero hukpe hanenta kay Delcy Rodríguez hoko reforma de la Constitución tam rodaron nispata. Reforma de la Constitución pues nichkan privatización mi kay petróleo ta nispa ojilay con privatizar hariki nya rexenching nya chay regalay mericao. Riki ama llaqta cuenta kuna ama rabiana para que nada julgichata cobras para que ojilay con palay con chaga nichkan chericao. Warang hakuistang mang huko nisonchik huko máquina charicao. No tengari que ya pachaklia pericao pachaklia pejuikunko. Ya tenga chay pachaklia pejuikuiqa manami que chay rantikuiñachu. Chay regalaykuiñami que chay pachakari que ya iman paps gastumpak pas pasa aquí pa ni hinallaña ricao. Más o menos chay nam chay privatización kay Perú pe funciona y huklao mundo con apip so agria con apale con chay si kay mama Delcy Rodríguez ley de reforma constitucional ta roay coronña inversión privada extranjera nina pues chay privatización parnichkan ko aujilaykona palaykona chayña tariki tukupananchi pa aujilaykona palaykona Israel seriki ari niron imata ari wañurachinikum hanchis waranja palestinokunata nispa aujilaykona palaykona ari niron ko paykona más de 70,000 palestinos pero sapaj rimay siempre kan pakas harimay kan sapaj rimay rikao y chay pakas harimay man o sapaj rimay man inaqa pachak waranjas runaqa palestinokunaqa wañun mankasqa kay Israel pa makinpi kaqay último etapas kay pasaqa punchawkunapi kaqlla kay Israel qa dinamitay con kimsa hawaqta huk localninto edificiota chayña tariki huk campamentota chayñata qariki huknin chayna samana wasita rikao kimsata chayna dinamitay con chaypi achka yaqa iskay chunka wañukun y más kirisqa rikao y mana chayllachu kay wañusqakunallamanta rimachkan kayqa kirisqakunaqa haykaya wawqillaykuna pallaykuna hayka runaya kirisqakakuchkan iridayoq chakin makin paki o imankunapas ariki dañasqa wawqillaykuna pallaykuna mana purikuy atiqkuna kachkan haykaya ariki kay Israel pa kayna bombardeaykusqan wawqillaykuna pallaykuna chaykunataqa manaya rimankuchu solamente wañusqakunallamanta rimachkanku riku wawqillaykuna pallaykuna. Bueno, aquí está Odilon Aujapuklia Ramírez, ¿de qué hablas? Nispanimachkanchik rimachkanchik noticias internacional mantama wawqichallay. Bueno, kay kamayari que wawqichallaykuna pani challaykuna kay rimarininchik revista semanal chay karamurqa washallaykima llaqta challaykima ya son ya 9:09 de la noche, así 9:10 de la noche riku wawqichallaykuna pani challaykuna. Así que hay casos kuna wakijkuna harike bueno, sasa entendina kuna, por ejemplo, esos casos Epstein rikao es un rompecabezas wawqillaykuna pallaykuna chayña tariki chayna llataj a ver kaypi kachkarqa último ilaku a ver tarichaykuyman mana ripuchakushkaspa Canadá Estados Unidos eriki Canadá tapas munapayachkan riki imanispa ña ninchik ñarika incluso mapa tapas dibujakurun seriki Canadá pas ñam Estados Unidos ña nispa rika Donald Trump
chaytapas ña publicaramun ña chay red social trus nisqanpi kachkan chay último mapa rikao. Tin nichkan riki, bueno, Canadá imanintaq manam Estados Unidos kuskanchakusunchu. Mejor Chinawan ña negociaykusunchik nispas ariki pacto comercial nisqanta firmakuykun kay Chinawan wawqillaykuna pallaykuna chay Estados Unidos astawan piñasqaña kakuchkan riki. Imaynama Chinaman qarantikuchkankiqa Estados Unidos-manmi pertenecenaykiqa nispa chaykunapas pasakuchkan wawqillaykuna panichallaykuna chayna isuseqa rika hablando de Donald Trump tukupachaykunapaq juicio político riki qallaykunqa cualquier momento nispa nichkanku qallaykunqachu imakunapiqa kay tukurunqapas kay guerrakuna wawqillaykuna pallaykuna hay guerras internas, hay guerras externas. Un taku wawqillaykuna pallaykuna kay watantin 2026 aguantarusunchu imaynaya o imataraq hawasunpas imataraq ya taytanchik hawachiwasunpas wawqillaykuna pallaykuna porque nichkanku kay 2026 es el peor año nispata ripukullani. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.